Kapitan Inteng! Pare, at mandamagagking ka. Anya day ta pare. Puno ay manayunan ti honorarium yu a kapitan. Un. Pati kagawad. Un. Isu mayat agbalin nga opisyal pare. Bumaknang ka. Mayat saa. Mayat sa te. Agbalin na kapitan. Ay narigat ti ag kapitan. Sana basta-basta. No siyak ti agbalin na kapitan. Na. Kanito yung kumud ti agbalin na kagawad. Kaya't nasaway. Bumaknang ka ba? Umisem ka man, tuya. Ay saus, di nakman pag-isaman si Kabadaw. Tamarurudak itangal daw. Tapay manin ayah. Pakarurudam launay ayah. Dagita akaruba. Binaybay anda dagiti tarakan da kalding nga walang-walang. Inibusdan dagiti masitas kaw. Umisem ka lata. Uray kasta tinapasamak. Anya? Imbis ako sila pamida. Isemam. Payapayam ida. Jak nga rod maarami day ka. Jak kayat di makiplin na say. Ay, Badaw. Ay saus, adamanan dagiti kalding ti kaaruba. Ay, bayam ka nila. Ay sus, ibatanak Badaw. Ibatanak. Tinaklap doon, kanay ibusundan, tinabat-bati abulong dagiti masitas. Kaw! Ay, agtal na ka kaday. Tag-kandidato kantaw, kas kagawad. Kitsak, ag-kandidato aktumay, kas kapitan. Duata, ag-kandidato ta? Wayne, takalitan ti sweldo na dito opisyal iti barangay. Kit bumak ng tatuya. Ay, kayat ko ti bumak ng Badaw. Kit isumait, isu nga isemam amin na masabat mau. Oray ka gurgura kita. Ay, kit una, gaya mamida. Tapno adon taw, ti mangibutos king ka. Kay, sika nga. Kit kas damot taramida ka. Gaya magmat amin nida. Tapno sigurado ang mga baktan tao. Limabasan ni Marito yang ti Twitter sena, Mare. Oray sana lumablabas. Isuntumot la nakakusilap. Kunak man no nagkapya kayon. Ay na, nauma ako na mangis-isam kan kwa na tatunggal lumabas ang kuskusilap. Uray siyak tupay. Kuskusilapan nak no agsabat kami. Oray ni Kabadong, naglaing mo lang ang kusilap dayjay. Agpadpada da nga rud Una, sanda nga mo ti umisam. Ken saan da nga amaw ti makigayam. Maribanang, miraang man no asino diag paypayapay di tabalasiw ti kalsada? Nimot Marito yan. Ne, asino nga ti paypayapayan nakadata? Duwata siguro Ken nakaisam pa yan. Ay kat, isaman tamutan Ay katuwan Talaga adata ti paypayapayan na. Karkar na. Apay nga takala at anagbalew. Payapayan tamot ken Jeep, itay pa nga agururay ta iti pasaheros dito Numawan mat mauray ta. Nga raw, awan pa'y buhay na mano ta. Jeep, apay nga agpaypayapay ni Tata Badong. Ha? Ayan na. Dayjay man Ayunan niya. Nakaisam nga paypayapay. Apay nga ta. Payapayan tamutan Ay katwa na. Ne. Isuman tamutan. Uray sana ka makisisam. Umisa maklata. Ne. Napintas sa tial daw ni Tata Badong ita Kat no idi kat pulos asan na tayo apampansinan. Ang gamita. Pirmi matunti payapay kan isam na. Ay, napanbanugak. Nakabanog ang mic. Nabanugak nga imis-isam ka nagpaypayapay. Uray siya nga rin. Ay, nagsakitan da ito'y pangak iti kay isam. Natanganan da ito'y imak nga agpaypayapay. Ananusan ta, tuya. Kasta, ti kandidata. Dagiti ko kumaray. Oray jak kayat ida nga isuman. Ay, kapilitan nga imisamak. Taiso pa'y abutos ta. Kit uray da kwarog di ta paradaan. Kapilitan.
Inisumak mo tayo. Ay, iso asika, taglutaw. Papayasak ngay. Nabambanuga nga raw. Agpada talaeng anabanbanog tuyang. Agibaon ka pa ilaeng. Sika, tiaglutaw. Agtungtungtung matgaya man danana to yang kan antibanang angkal. Kastay, saan pa'y mati ko na? Nagitsay daman aw. Na. Ay, wait. Akin kinatawad na pa'y ditarwan. Katnong manuabulan na sanda nagsarsarita. Unata saan na kayat ni Marito yung ti makisarita. Kita amidaaw. Nagragsak daaw. Anya nga ti pagtungtungtungan da. Nagkapya kayo, kani kumarim atuyan. Wen, inteng. Isumot ti mo na anak ikapya kanya. Kit nasaya at Itay laeng, immasid kanyak. Kabayatan ti panagwalwalis ko di ta arubayan. Nakita nga rod kat mayat ti kakatawaan niya. Anya nga, ti pinagistoryaan niya. Kunana, apadigwan na takano inton madamdama. Ta partida iti manok. Wun ko nang kumadagos Wen, kunak may. Nasaya at nagkapya kayo. Manigat ti at nakagurgura na ako marina. Imbis a para kada talaang je partyenda manaw. Agdan kami ngay ta. Italaeng mo dahi tuyang. Ay, nagrigat mo't gayam ti ag kandidato. Italaeng anarigat. Ang aminton mga baktan. Bumaknang tan adagos. Mala, ingka nga rod agtiliwon iti manok a partyenda. Kita manday tang aramid mo. Agibaon ka manin ako nakaon. Naa, siyak taglutaw, siyak pa'y timapan tilaw. Di ka kadi agrik-reklamaw. Mapankalat ta ka day nadagos. Tainton mga bakta. Saan kan taon ngagtrabaho akasta? Anya ngay nga raw. Para babaon kan tulangay. Ay, da kayo gayam taglutluto iti manok, maray. Katuan maray. Iso nga umayak gumatang iti rikada. Ay, makapabisin ti lutluto ma. Padigwak pa'y ada maribanang kun kapitan. Aya, katsyak ngay, mate. Ay, padigwan ka mo't amaray. Angam naskan nga agkari ka pa'y kanya. Anyat ikarik ngay. Ibutos naktaw akagawan. Aniya. Ibutos muntumat ni badung ka kas kapitan. Agkandidato kayo adwa. Wan maray. Ay, Ay, iso mo lagaya, makasta launay ti panag-iisam mo, no kasta lumabas ka. nadlaw mo matgaya maray. Kasta unay pa ti panang payapay mo kanyak no kwa. Wan tapno mga bak kami kinibadong ka. Aw, anya ngay. Maikarim ka di matlaang nga ibutos na. Wanan Nibadong ko nga. Narigat mo't aday tamare. Kasano nga ni kapitan, kat iso ba ti kapartidaw. Saan ka nga rod apad padigwan? Sige man lang eh. Ay, kasta umay ka padigwan inton madamdama. Agangerak pa iti karniti manaw. Nakulbot ngamin ka. Bakit ngaminan nga upaday day? Na, sana kitaan iti kasta. Yes, at dan paglud ka. Matiksa kung jerar makabalasang ijay ilay. Nagsapamatan nga da na pasadaam. Imay na kami inikan ni tata badong iti kwarta. Anya? Nagiwaras iti kwarta ko naman. Sagsasanga gasot kami. Amin kami a driver. Ang maamom ka din, no apay nga aramidan na ti kasta kwaraw. Wana, tasiming pwede ni tata batang. Sana nakas iti sigaw da nakaungungat kan. Agkusila pa kanayon. Agkandidato dakin ni Marituyang, iso ang nakaisam da kanayon. Ha? Wan, aramidan da kadima, day tangawan gap-gapuna. Kastagayam. Kunak mo talaga na siming pat nga agasawa. Maray, at damad-damagan. Ay maray, mabalin a madamdamakan ton nga agdamag tanay. Madamati panagpaypayapay, kun panangis-isem ko kada di tatao a malabsan tay. Day tangarod ti damagak maray.
Taisem ka nga isem. Saan ka di amaktangan tapangam? Ay, makmaktanganak nga ron maray. Kanday taimam. Kanayon anak ka nga to. Ibabakto inton awan tao. Ah, talaga ka di nga kandidato kayo kan ni Pari Badong? Iso nga ron nga aramidik daytoy maray. Tapno mga baka. Ay na, Mare, ibagakken ka. Narigat ti sumrek iti politika. Mayat. Ninto pa'y inteng, marigrigatan. Iso ano siyak ti sika, saan kan nga agkandidato? Ay, Badong. Apay ay adawat ka adawat iti kwarta kanya. Itid ko kadag iti butantays. Anya, Naskin namang teda. Tapno siyak to ti ibutos dagiti tattao. maibusan ati kwarta ta. Masukatan tumid laeng inton mga bakta. Ay, Saus, di mo ibusan ati kwarta ta. Daanag mo na ya. Masukatan tao. Iso amang tidkan. Aray, apay asaan ka matanagan? Kapay ko ba amadanagan na? Kita man, nakarelaksak akanayon. Itataba daw. Agkandidaton to kano iti kinakapitan. Agkandidato laeng Nimot na natuyang. Agkandidata o kas kagawad. Tsak madanagan. Nas ka na madanagan ka ng Naa, agiwarwaras ni tataba dong iti kwarta. ay bay ama ibus ti kwartada. Isumat laga makastaon iti panag-isam dan ulo mablabas da. Ay nasaya at ba't numisem-isem dan. Tapno ka no mga habak da. Sa anak ama puteng kwara, taadumat nagiti nasasaya at abanag ada aramidak dito barangay. Iso abay anak laang ngagkuya ka, tawan dadanagak. Uray tuwa na pa'y nga kandidato. Ay, mapanapan ay. Mapanak agiwaras iti kwarta, pare. Anya? Apay, di mo pa'y nadamag. Ngagkandidato ang akas kapitan. Iso asyak tao, ti makalaban mo, pare. Amo, kandidato kanta. Manumudtan nga iti kwarta na iwaras mo, pare. Apay ko mga giwarasak ni titakwar. Siyak, nakaadu ako, pare. Nakawaras ako, di ta paradaan da kwaraw. Aya? Ijay pag-umumungan, nagiti babaya pag-chismisan da di tapagatan. Nawarasang matidan. Ay na. Iso asigurado, ti panangabak ko, pare. Ay balakadan ka laeng Tanay, mo ba't na nabayaga ko na kapitan? Anya day tay balakan mo, pare. Di mo ipusin day ta kwarta, ta sayang day ta. Igatang yung kan iti pagsayaatan yung kan ni Marituyang. Ag ngaya-ngaya nga ron, pare. Iso adi nakontraay. Day ta kay ti madiging ka. Takayat mo, si kalaeng ti kapitan. Ay, saan mo ta mabalin day ta? Mabalin mo matag kandidato, pwede ka gastos. At nga ron kwarta ka gastos, ay pare. Kaya't mumud ka day, ngay kan kamot iti kwarta. Anya? Ngamnay, sakto ti butos mo Dua kami, kinituyang ka. Ay, di nakikat. Pag anok ba day ta kwartam? Igatang yung hindi iti kasapulan yaw. Igat-gatang ko nga ron iti butos, pare. Badaw, Apay manay, ay Saus, maibusan di kwarta ta. adupay ti tumaw dawat kanyak iti kwarta. Itad mo amin di urnong ta. Kasanuta nga mga bak no saan ta gumatang iti butas. Ay, nauma akon. Nalugitan apirmay. Nalugi nga ibagbagam. Gastos ta, gastos. May ibusan ti kwartata. Kita man ni kapitan. Saan mo't nga gasgastos? Aya, nanene. Ilig pare inting dayay. Papanan na ngay. Kadwa namat ni kwaraw. Unya raw, kundag iti tanod na. Papanantayo nga minan, Chip. Mapantayo aglinis di ta kalsada. Ay, gaya man niya. Ngam, apay nga aramidan tayo day ta, Chip. Tapno mga habak tumanan ni uncle ko Mga habak tumanan ni Kapitan, Chip. Nagaduti proyekto na. Adu pa'y tinatulturungan na. Sigurado da ita. Ni Tata Badong. Itad nga itad iti kwarta. Mga habak mat nga ta. Diyak mo Awan samot igatang dan iti bagas da. Ay, kasi damat ano kasta.
Marituyang, apay ngayasan ka anak kaisa masumungad. Uray kayat ko ti umisaw, jak makaisem maray. Apay ngay, Awanan bagas may, anya, awan meten ti igatang may. Ta inwarwaras aminan ni Badungkaw. ay sos. Kasano day ta ka mabayag pa'y ti eleksyon. Kunak nga raod amapan agpatulong kin ni Kapitan. Ay, isumo lagayam Adi mo pa yan maingato day tay imam nga agpayapay, akas idey. Ay pare ba daw, sika pataguro-uray kanyak dito yung barangay. What can I do for you? Ay, umayak at patulong man pare. Ah, Hawanan ti kwarta mi ganito yang kao. pulos? Hawanan pare. Naigastos mi mo't amin ay. Dahil takit kunkunakin ka. Isu nga umayak at patulong king ka pare. Si kati kapitan. Isu at tulungan na kami na.